kata tuan kita para ulama, berlindunglah kepada Allah ketika membeli kenderaan. Ini ada cadangan-cadangan yang nak beli kereta apa semua atau motor. Ingat, ketika membeli kenderaan, minta jauh daripada syaitan. Satu hadis daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, "Idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman falyaqul," bila seorang membeli seorang hamba atau kau kahwin dengan seorang perempuan, maka bacalah doa, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi." Ya Allah, aku minta padamu kebaikan terhadap benda ini, aku berlindung padamu dari keburukan terhadap benda ini. Nabi sambung lagi, "Wa iza ishtara ba'ira falyakhudh bi dhirwati sanamihi wal yaqul mithla zalika." Maka samalah kalau kamu membeli unta, maka peganglah bonggol unta itu dan ucapkanlah bacaan yang aku ajarkan tadi, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Jadi kalau tuan-tuan beli kereta lepas ini, second ke, recon ke, kereta baru ke, sebelum nak bawa balik, pegang dulu bumbungnya, bacakan dulu doa. Kalau tak terikut apa yang saya bacakan tadi, cakap Melayu pun boleh lah. Ya Allah, jauhkanlah syaitan daripada kereta ini. Kenapa kena doa jauh daripada syaitan terhadap kenderaan kita? Sebab dalam kereta lah paling banyak sekali syaitan.